clear tu le ngai thla tu te ninga ni chibai le vek ule tun tuma chuan inke result lama train kan han lut le don ania chumi zo lama football Thu Leng te kan clearin kan ngai thla ho chole bok don nia voin hi ide football tournament commentary kapele dona chumi wang chuna thalak bi kang te te hian karon da le theidon lova in mi hriat thiamna kan dil ma sa anie soyang khan in khe result lu chho ta pop ila preseason tura Liverpool team chunan che that chun zom zelin ni zana an game khela tu hnai loka Manchester United lo ne to tu Wrexham chu sikhat fa in an ne he in kheran Liverpool hen game an thunun tluan zaka an player thate choltir nuan ma se Wrexham laka hin game an thunun ne le golero alut lok lova minute somsari pangana reu en gumoha chuan box pona ball tan phei puyen goal shot thatakin anaya Wrexham defender Cases chon lo dang koi zavin ball thlok hi atok angreng khop maya Wrexham goalkeeper tan dan ngaina aum talova gola lut zokin sikhat fahin ma an shroya goal dang lubel zui talovin Liverpool hian sikhat fahin hna an chang zui ta ane Liverpool hen preseason tura Sunderland po anlo hne towa nithum zan lai pela Leeds United cho preseason tura an machon chun zom leang heti meglahin English Premier League club Newcastle United ter an mol pho chiang leya division hiam lam club Bristol City chong goalie goal khat ngutin an lo sop hem mai an player thwa deute choltir poni se hi chu ming che thlak tak ane Newcastle tan an team player Harvey Barnes an golom chun a khonga Sven Botman chon an lama goal khat tilut pal bokin Bristol City tan Sam Greenwood Tolats le Max Burton goal an khong ane tihian har salutuk lovin Bristol City lam hin preseason tura English Premier League club Newcastle United hi an sop ta der mai tiang hi preseason tura alo thleng fo to thrina tun tuma po kan be selo result kan ho zui ta ane inke result lam chu ka san taila football Thu Leng a lut chho donila thange tun tum chu ayub bhayo dia tangin bol tran le ta ila Fabrizio Manon aron tarlan danin City lamin ma an son chak hle ni yin alanga ayub bhayo di nena indoor na ankal pui afu le Morocco team tana World Cup a che thatak ron lar chho mai bhayo di hian du tu anei tam angreng khop maya ma se City lamahin akal nge arinom chho ta khop mai tuna tangari lote anin senglu arin oma lil nen pohian aman le mol chung changa anin dor hloting trep to ni in atar lang tlat mai Jordan Henderson point to thar aneya Chelsea chu azom don ti chiang ta yin Brentford a khel mek na chuan an chho zalen tak thu an puanga free transfer in Chelsea hen an senglu theidon ta ane kumsang ni somni pare thleng dai contract zepui turin inrem na anneya voin lama hi chuanin Liverpool hen do hi an senglo to turangai ane hetiang kar Real Madrid point par ngai takin Rodri chu an dor tak thu puan aniya Florentino Perez chon apom pui towa Real Madrid hian amana Euro makta doi somnga vel the chu an tum ni tarlan ane Real Madrid hian ma train ani senglo an no tum towa tu hnaya anin biak nei kal tluang lutuk lawang te point alanga ma se to pa ero Real Madrid hian an du tak FIFA World Cup best player hi senglo an tum tak tak don ta ane hemi chung chang hi Fabian tar lang towa an senglu nge arinom Kylian Mbappe point ni jang khan thu thar aron neya football khel acho san huna athil ti turan zona chu ron changin Mbappe chuan ka du dan chun sum don hi ka thil tumber aniya thren khat ka teammate angchi te ho hi chuan kanram president lani itum ti in min soi thina ma se hi thudik tok lo le fiam thu mai ane coaching polu chil katum lova katumber chu sum don ane football pialama chuanin kanuna sum don nom ka ti ma chumilam chu ka kalin karing ti in aron soi Chelsea lam ve khan thu thar nei chun zomin kum upalam sengnu antum nual dona Daniel Beck po inrem na tlontling an nei pui tak thu tarlan nei yen Fabian tar lang towa kum sang ni somni pare ta tan inrem na an nei felta anne
medical test voina annei do na he Mizo lama hi chuanin Daniel Beck hi Chelsea lama kan hmu zui tawang Makukurela point alowin tiam ange hin Luis Dele Fuente thalak lem chu abana ata tuangin achutawang maya alowin tiam ange hin mipa takin athil ti tur chu atilo tlingta ane Kukurela hin kan hriata in FIFA World Cup khel ma khan intiam na aneya kan champion chung ka taksa hian kan coach mel hi alang ko wang tin alowin tiama a intiam ange hin tuna thil aron ti hlo tlingta ane common love ang reng khop mai FIFA laman boy chho noi maya UEFA lamin an thlop lo na te po an lan tir fel der towa Europa ram sang te point an thlop pui lo thu te po an sei to FIFA president Gianni Infantino hian atimama deuni hin alanga nizana ma khan Kovel pum huapa Football Association members ani som pakhat te nena lekha thonin inel na lian thama poisa peipung tu te chu nena chunin inel la ro pui deuh pi kan han tiang chi te hi shal arot niin tarlan ania sumi pompui tu te chu pawh million somthum an pek tur thu a hriat tir ani hei hi UEFA le ACL matang chunin du lo tu le dodal tu an tam to hle maya FIFA chung ko hin boina aum chhota noi ani UEFA lam phei chuanin hetiang thil an kalpui tha an ti lo thu le Europe ram te chu FIFA World Cup a inlan to lo tura an du thu an shril to nge Gianni Infantino hi kan hriat angin thil atikol na sakhop maya football kal phungpo tidang lam chhodor dorin tuna bo boina dang aron nei chunjom le ta ania hetianga an kal chho zel chuan Gianni Infantino hian ahna hi ala chan pha te po arinom chho tran ta hle FIFA World Cup kan han ti ang chi te chu sumdong ho sa tak te hna investor kan ti mayang chu shal atum tina ni ber maya hei hian soizui ati tam zui ta hle ani US Major League Soccer lampoin ang kalphung an thlak chho ve don ta season tharlo tur sangni somni pasari somni pariata chuan Europa League an kalpui danangin kalpui an tum ve tak thu puan ania July atang mei thla thleng chu inel na chu kalpui thar an tum ni in tarlan ane tun din hmuna hian February le November hi ang calendar sa dan chu ania season kalme ka ba khe hi an mang to lawang an kalphung thar tur hi dan an siam thar tam ang reng khop maya match day sompani an khel anga chuta tanga conference a tha team pariat te chuan playoff an khel chho to don ane chutiang chung kalphung an siam chho thar do na Europe ne na calendar in mil turangin kalpui an tum chhota ti na ni ber mai chu a tha phian don mai soisel tu an tam boka an kalphung thar chu an ron mang chho ve don ta ane tu hnaya Liverpool chuan Inter Milan atrain regari chu sengnu an tum thu an lo sei towa amai ro chu regari hian club thar zum atum lutuk lo ni te point an soya a khel mek na club chu sana tum lo ni tarlan ane kan hriat tangin Atletico Madrid tan regari hi ain lan meka Inter Milan kan han ti khang kan sei sual zawani ye tun din mon Atletico Madrid tan in lan mekin du tu le som tu an thanem khop maya English media te phaichan Liverpool khan in rem na an nei pui trep thi te point an lo sei to mase regari hian club dang zom atum ta lem lo ane hetiang kar hin Liverpool lam vek chuan team tan lo in lan to Gerard Konsa chu singlet an tum lo thu an ti chiang ta BBC Sport in Tarlan dan chuan Anfield ta Konsa hi alet lawang Liverpool hian defender thar an zong chho na sakhop maya Joe Gomez aloin liam bok nen Leverkusen train ani hi singlet an tum ni in thom aleng chiama ma se hi thudik ani lo thu Liverpool chon an ron soi chiang ta ane Neymar point ni zang khan thu thar aron le ya ama tran tu te tana ril runa thlak tak turin ramtan in khel achol san fel tak thu aron soi ta World Cup zo nu khan ramtan achol tur thu alo soi zau towa ni zan nama khan hi ron ti chiang ta hin Neymar chuan Brazil national team tana ka hun chu atop ta ka thil ti to zonga kalom le rong eng hi ka ngai na ring to do na eng tiklai point in lan du ma ila ti thei reng ani bik lawani ti hin aron soi hei ba ka hianin an ram team tana lo khel pui to zong telaka alom thu a soi zui bok
Neymar hian ram Brazil tan tumza somthum ain lan mana goal somriat khungin Brazil tan goal khung tamper anime ka Olympic gold medal le FIFA Confederations Cup te achoi pui man ane pui reu angreng khop mai heti megla hen German national team goalkeeper poimo Manuel Neuer poin football khel acho san tur thu arun te chiang veta chuti rolling season kalme kero hala khel chun zamang season kalmek atop hun sangni somni pasari June thla football acho san tur thu ati chiang zuita ane Manuel Neuer hi kum somlio pa aloni ve tareng maya football khel acho san tur hi kan ui tlang lomem le Mikel Arteta point thutluk na dang aron siam ta ni hin alanga Vini an senglu theidon tak lova chuan Williams chu senglu antum do na Nico Williams senglu tur hin sum the chhuanwal antum thu asoi bok Nico Williams le Gunners ten tu hnai asoi zom anhlo angreng khop maya senglu antum tak tak tura ngai ane Liam Delap le United ten soi zom anhlo khop maya team tokin hemi chungchang hi ron tar lang ta yin United chon Chelsea striker Liam Delap hi senglu antum lova tun din mona du tu zinga antel lo thu an soi chiang ta Liam Delap hi kan hre tangin ain liam ve reng maya United du tak ani lo ni tura ngai ane senglu antum lo thu soin an hnol tamak mai Everton nen tu hnai soi zom an lo khop maya Everton hian an senglu tura ngai ani ta United lamvek hen Saudi Pro League club te chu makhalin Iliman enjoy chu senglu antum do na pawh million somsari vel chu the chu antum thu Daily Mirror chuan atar lang Iliman enjoy hi tun din mona Al Hilal chon an so me ka sumpo thanem tak an the chuak kumsom ni paruk mi han du tu anei nuala Al Hilal le United te hi atop kharna tur chu ni turangai ani hia sumnge ming thatna ti te poni thei to hi lang chu Lekipen News in Tarlan Danian Bradley Barcola po Liverpool chan mimal thila in remna tlontling annei pui ta ni yin alanga aman le mual chungchang ro tlap pani te anlein rem lo thong kan hria tangin Anthony Irola hian mithar an senglu tur thu le sala thlau tu turan zon mek thu alo soi fel towa Bradley Barcola hi chu chu ani tura ngai ane tun din monain dor na hyang kalpui chhome ka aman hian phu tam angreng khop maya Liverpool hian dor lotling thei tak mo I han clear chhozel phot mayang o ball thiam ti kan soi to kan soi reng to tur Andre Iniesta point thu thar aron neya Paul Scholes so aron da sang khop mai Iniesta chan tum kha chu lama sia kan ho lai khan raika thian min ko kho ma chu ta chun training tron tuma chun kan nei don nawa ayan chiang zongin kan enang DVD kan play don na chu ta chun mi ro pui zet in en ngei tur karon ti chuak don tin raika thian asoya kan thu thap maya chu ta chonin Xavi te Ronaldinho te Messi no pan lai te chu ba ka keipo ko ma TV chu kan en tha thap ane darkar thum chung highlight kha kan ena tu in khen nge kan en in rin tu dang an nilawa Paul Scholes ngei kha ane khatang khanin Paul Scholes si ka ngai sang ma athil ti thin te kharo pui ka ti ane lama sia chuak te chuanin ani na taka chuan Paul Scholes si kan ngai sang ma khati hun lai phei kha chung kan da sang le ya kanin ma chon tum point Paul Scholes kha chu go tang mai in kan en ane ro pui takani tin Andre Iniesta chon Paul Scholes sa chung chang hi aron soi Indian Football League po khel ahun a hnai chhota zel maya chuti rol chon Mizo te tana thulo mom tak ni lem lo turin ni jang khan thuthar aron oma Indian Football League hi Aizawl FC chung khel anin zom to lo thu an soi ni hin alang tatlat maya hei hi Mizo footballer te tan apui hle don ane kan hria tein I League ka te po Aizawl FC hi an lo champion towa player tha nem tak eizon na thazok an lo mu sak to ane chuti rualin ainel na machon hi boy thlak chho tel tiala sum thelu tur po hi atam chho zel ane laklu aum chuang silova chu wangchon Indian Football League khel hi Aizawl FC an zom tangang lo ni hin alanga midang hne na hlan chon mai antum ni hin an soi tatlat mai hengba kan chan mari FC lampoin hetiang kalpui antum ni hin alanga Indian Football League ka hian Mizo tlap hi kan mu chun zom lo don a ang chho ta khop mai Liverpool in a senglu tuma anno hel to Magnus Akilos point ni jang khan thuthar aron neya
Monaco chuan PSG na an dawr na ma saber Euro mak te doi somli panga chu an hnol tak thu an soi tlat mai Magnes Akilo shen tun hnaih a du tu annei tam khop maya PSG le Liverpool te an khan khop maya Liverpool lampo hian senglu an tum na sa hle mase kilo shen a hnol ta thunga PSG zom adu PSG hian an laklu an du ve thowa an dawr na ma saber ero Monaco hian an lo hnol sak ta mak ani Liverpool lampoin Ryan chu an dawr chun zom ve zel ta thowa Barcola an senglu theilo ta ka tin aniang chu backup turatan ani hi an dawr chun zom ve zela team token atarlan dan chuan Liverpool hian Ryan hi an ot hle maya aman atam em wang hin an la dawr hlotling no ni in an soi thong Manchester United point kon ke kau chu senglu an tum do na Portugal kon ke kau ni lovin Brazil kon ke kau zok ani ye ani senglu tur hian sum the chhuanual an tum ni tarlan ani tundin hmana Palmeiras tan in lan mekin player ma ba keng tak nei zingmi ani chhoder towa United mit hitlung chho zelin aman atan hian US dollar mak ta doi somni panga velpo the chuan tum ni tarlan anita FIFA World Cup a best player a thlan Rodri point player thati pathum te chu ron soi vele ta hian a greatest of all time top 3 te chu Rodri hian a sohia chung te chu Zidane chu a chung bera ada thiam ati hle ni tur ani afak zui hle bok pani na hian Lionel Messi chu ada Lionel Messi po pakhatna ka dalo chan chu tlem te ania Zidane ka ngai san wang mai chau ani ti hin a soi pathumna hian Andre Iniesta chu ada awang mai boka kan pom zong ani ve hlomem le French Football Association le English Football Association te poin UEFA lam chu an tran thu an ron ti chiang vele ta Gianni Infantino thil atikol na saltuk chu an thlawp lo thu ron sohin tundin hmona FIFA World Cup hral an tum chungchanga po an lom lo hle thu an soya Football Association lam chuanin anni hi an pom lo tur thu an ron ti chiang ve ta ani hetiang ani ta ka chuan FIFA le UEFA lam te hi an inkar a thalo chho zel thon ni hin a langa Gianni Infantino hian athil kalpui thin te hi chu ati top deuh angai don ta a ang hle kovel ramro pui kan ti France le England te an tel lo chuanin World Cup hian n2 a hlo lutuk lo tura ngai ani Arsenal le Liverpool te point lil atrangin Matheus Fernandes Bardo chu senglo antum do na kumsom ni pakhat mi senglu tur hian sum the chuanual antum kan hria takin ani tu hnai chawa a hmu nom emma World Cup te po mel kan hmu nge tun din hmana Europa club lian sang ten an hel me ka court of site in atarlan danin Liverpool le Arsenal te hian anin chu don ta a ang hle Chelsea lampoin Alex Scott chu dor chun zom chho zelin ma an son hle ni hin court of site chun atar langa United lampo an ron lang vele deuh zeu ni in an soi bok Alex Scott himan atam ang reng phia na Liverpool po han an dor zui ngam lutuk lova ma se sumnga Chelsea lam an ron lang vele ta zok ane United point Marcus Rashford chu Al Nassr lama kalti ran poi tilem lo niin an soi vele tatlat maya arasi hi amanatan po sum hengamazat an phu do na Al Nassr lam po hian senglu an tumti an ti chiang ta ane Rashford hian zom adu chuna kal thei mai te po arinom Arsenal teamina an senglu fulo ti to mayang Jurgen Timber po a fulo chun zom zela ni zang khan Arsenal chun thu chu ron ne hian Jurgen Timber chun zai ama chon le do na hunning mo chen a chon le angai tor tho an soi Timber hi ain lan tam lo ang reng khop maya ain lan ve zewa ain hliam zel Netherlands defender ania Ajax atong an senglu khani hian an senglu tira train ain hliam chho nga la ain khel lo atam zok tuna po hliamin atlak buak zui le ta ani hetiang karhen Arsenal tanero thulo mam hriatur om ve ta thunga Gabriel Martinelli le Gabriel te chu antima anlet le tak thu puan ni hian preseason tour nei turin anin pu cha zui vele tak thu puan ane hi Arsenal tan chan thulo mom tak ni ngei tura ngai ane United point an tlerlai lam thuam chak antum chhove zel maya manuko ne le baliba te chu anla dor chun som sel thu ron ti chiangin hi London Evening News son atar langa atui mo zok hi United hian senglu antum don ane
heng ba kan Dusan Vlahovic po United hian senglu antum ti puan chian ani ya Dusan Vlahovic he tun din hmuna free transfer a senglu thein au me ka du tu po an thahnem le a du tu zinga United hi an ron lian chho ta view maya Vlahovic po hen zom a shelo ni in an soi to bok enga po chuni ta se transfer la hi chon thil leng po a thleng thei ti hre le taila thange Manchester United lamvekin andu chan Douglas Luiz chu an senglu theidon ta ni hin alanga Villa tan season liam ta lo na khel Juventus midfielder hen tu hnaya khan media ten an zona changin kalo suang to thin chu United team tana inlan ane tun din mona hen min do se chan zom ka hre mi lo ti in aron soi ve khau mai Douglas Luiz United poina main senglu an no tum to thina tun tuma po an du chon an senglu theidon ta ane Chelsea lampoi ni zang khan thu thar an nei ya Karim chu senglu an tum ngei thu ron ti chiangin aman atan hian pawh million somthum pali point pathum chu the chu an tum nia tarlan ane Karim hi striker possession ang khel ani ya tun din mona Chelsea team hian an hel na ta view mai Arsenal point Jacobo Ramon chu senglu an tum do na Como center back senglu tur hianin sum the chu nual an tum team tokina tarlan danin William Saliba liam mun rok lo khatu tur Arsenal hian an song me ka Ramon hi senglu an tum don ta ane Chelsea nam point la Croix chu an senglu thei don ti a chiang ta voinlama hian an senglu thei arinom thu Frabia chun aron tar lang hemi chungchang hi engkim ti felani to thu puan ani ya contract sign chu angai ta Chelsea lama la Croix ki kan mu thuai don ane Liverpool point Tomori chu senglu antum do na defender thar senglu antum na konga AC Milan defender hi an hel chhona to hle ni yen English media te chuan antar lang Pedro Neto po City lama kalari nom chho tran ta viawa tun din hmona City lam hian amana Chelsea lam hian amana pawh million somruk an phut ni hin alanga Pedro Neto hi City lama kan hmu thuai arinom Gary Neville point thu thar aron neya United team tana loin lan to Danny Welbeck chu la that reng thu le kumsom liam ta han thil kalo sei to wa United la pho tu te han shallo se ka du thu kalo sei to wa ti swal chu an nei ta lom tun din hunai chon anin chhir to via win karinga Chelsea tan ani lak lu hi signing thata ka ni tin aron sei ve khau mai ole khame chin hatun tuma tan chon ni le mai se clear to te ka channel min ngai lut sak thrina in chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lum han tamin han la pui le tawla thungai nom tak te nen kanin mo chho chun zom le sel don niam